Ni wow karakarak men wulian tu poin ko ko senet kaisa ke rucangata luka yang way pa konen Pohnpei nan wuya kupur toror kay yuwat ranwat nialam April ay sakriyaw paran ka honor ya kitresak tayo o ranwat wuya ran kasilisak siluan wuya kupur toror wat dalan kakatla mo tayo men pag dalan katta o low o men pagita one baron net sa senator net ang kakulian tayo tiyo low. Kalanan kami speaker, trail ko puro pena o sa karya nila ay pampatrawan sa kalangan ni irmahin ko at sa matkano pala. Sisirban to kadi sangat kapag kapangayir. Kapeng lengan o wow han ko yan eh. Sa tungalan ka kapeng ko igaran kap kay penrosyon. Ni melel poko lik kasambal me penir katin liki yongit and pag yongir nan sapal marpinin kokosanet kaisa ke rakatin kat kitongit sapal mar ngin saraw nganen kamaran nganen kawit pasan tungalan ki ong nan uya lamaman ranwat irma katin me akaros oto git me akot peniran katin kalangan o ang parti o sakarta naman ipagkamapukan ni Sansal nilang kabayanir o atungal sondor sa kamor Jesus Christ. Amen. Ngalangan Senator Ned, Senator Concoros, teka kay katla mo tayo, ipan po na sa Chief Clerk o Dukuran Marakan, the roll call. Senator Elson Abram. Imay. Senator Kiko Apis Jr. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Imay. Senator Sonser A. Edgar. Imay. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edward. Imay. Senator Stevie Gay Edwin. Senator Aurelio P. Joab. Imay. Senator Hudson Latorre. Senator Denny L. Laben. Senator Edgar W. Liganet. Senator Tandy Tesua Louis. Imay. Senator Michael Mike Loyola. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Makari Miguel. Senator Erwin F. Movic. Amen. Senator Sheldon Chi Neff. Yet ngay may. Senator Nilbert A. Perez. Imay. Senator Dionisio E. Simon. Ay. Senator Mitaray Simna. Imay. Senator Francisco Simram. My Mr. Speaker. Ay, Quorum, my Mr. Speaker. kailangan Chief Clerk, kasansal mag-trial sa bulman ng quorum. Muna tayo man katla tapatrola mo tayo la record yan sansal met Senator Loyola, Senator Simram, siyempre yang patayang trial pwegi kasyotre patro Pohnpei o Senator Apis Jr. o Senator Wilfred Edmund, siyempre yang patayang trial por kabinsalet, tasuma. Tayo katla mo tayo, tayo sa bulman ka quorum, may proyo po yung kakulian tayo di, o uya sa bulman tayo sa karatan kaping. Melel sa karan misik o kaping lab, ang kupuran na nilap, sama tayo kauno code. Sa karan wow lab, ang kupuran na raksoko, wow lab, ang kupuran ni soko. Wow ko sa bulman, likan ko, nanalang ko na ang kaniyay ko. Wow tororong, labalap kay ti, oras nan balian tiyak, momocho o government.
national, state, or local government. Wawan ke Kabinet Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabinet, Honorable Francisco Yohanes, Wawan ke Song Kabung Labalab, Honorable Nelson Joseph, o yang amu Song Kabung Kan Koros, o saksit Wawan ke Vice Speaker Miguel, Floor Leader Abram, o yang ay Honorable Senator Kan Koros, Lang Samoro, Oloiso, Seriso, Somas, Lang Antiak, Kasumbalgi, Melel, Aunin Balian, Momocho, o government non-chamber word, Men Pohnpei Koros non-chamber word, o Men Pohnpei Koros Pongkalap word, Pontaka Peikan, o Dan Weikan Maslikan Pohnpei. Rakat o Pahrek ulia pemailkan dan uya kupur. Kasilisak silu an uya kupur toror kayuwat. Thailand kagan katla mo Thailand man po na si Floor Leader Abram. Kalangan maing speaker jungol sakaratan kapeng kay poniyo wow kum kupura buan kak patyang sapul memui me peitai yerne lang sakset jungol wan kun kamui wan ku vice speaker wan ku melel kan bakabayan honorable senator kan koros ibil wan ku Israel staff kan me patyang jail mensang ranwut nan kalari o ran maun kapeng o Men Pohnpei Koros melel relgan me patyang chail nan tukson kapesa kan speaker men nuaw peki chailen ka kapantala apol ben channel Riaman. Na chansal kamugit me mie o buegia karyaman miayer o tay bang kapantala sa bulmatay watawat o alal tan channel trail kapantalar kamui Floor Leader speaker men peki chailen ka chorakti o apali nampe isu o walu Kalangan Floor Leader, chay torak tiar o chay kat bon nambe issue o walu. Asong kat kilong kamutan ko sunat kan o resolution kan. Kamui Senator Koros mawar chay katla mo chay iyo. speaker Katla mo chay lo iman po na sa Floor Leader. speaker jungol sakaratan wow sapal kum kupura imen pacuan ni wow pileu sakara mot kesambal wojo peki challenge suspend order of business jorokti apale nampe silu yai unfinished business Riaman. Floor. nampe silu unfinished business Asan salamo kamugit mamiye. Dahil torak tiar pa nambe aisak silu yay unfinished business. Iban po na sa Chief Clerk. Standing committee report number 3 walula and research payu mepet Legislature bill number 82 and research payu LD1 sang Committee in Finance. Chancel me report word pan report lo sang Committee in Finance. Karada pan po na sa Committee in Finance. Mela Chairman in Finance. Kamui Senator Carl. Langan my speaker bagi ban tungalan kian sumau. Ain ka padang sabul memui segaran kay pon kaping wow me padoyan din lang. Tungal wow la ban ko promi wan ko Miguel Vice Speaker Floor Leader Honorable Senator kan Koros. Pigmen wan ki raikan me padang kita ran wad nan kalori. Maing speaker ni wow karak imen kamagad momot ka sambalwat yan uya ko purgi standing committee report ng besilisak walu level niya resak payo. Amen. Chancel mo kamagit mamiyayer. Koros mo utung kamagit masa niyay. Uwang masa niso. Pwede kamagit pwede try kat nan masa na pe. Iban po na sa Chairman Carl. Kamui. Kailangan maing speaker ikasabali sa karan wow. Standing committee report silisak walu level niya resak payo. Itan kamotang ko sa net LP ng basic issue level niya resak payo. I-April 12 nan special session word mumot ka sa balwat kadiyang nan watawat karyawan kamotang ko sa net word. Mon tanan masen pen kamotang ko sa net word. Mia floor amendment walu patulong sa Honorable Senator kan. Puan yang kaway tata
kemudian waktu kelan sama macam kosan din morning pari ke teriak payu. Rupa kemo memot kesembal wet kawai data floor amendment walu mesansal and pateng kemudian kosan wet o assignment yang kami din finance pekarong-rongan kakuyawun. Ninduan karong-rong uyawiyar kawait miye sang palikan melel palian eksekutif makawait sa pulmo kamitin finance ermesansal floor amendment sili sa gisu laban yari sa payo kawait kau nabadan Pohnpei ban Pwuhng microgame kaisak maban wiyawi nanwain masil one morning makamumata and kakapali Israel son matongkan wala palapin Pohnpei kan maban Pwuhng padpadon wantala palop tuwanan pakit wano bagi isi sa kayo floor amendment karyaw floor amendment number sili sa walu laban yari sa payo kawait one morning you me padon one tala nen and kak padotang malanggobong melel ban representation fund and songgobong labalap floor amendment kasilu sili sa tuaw laban yari sa payo pilbago-bago one morning you one tala limagid and kak padotang apali representation fund and sama dari public auditor. Floor amendment kapayu, floor amendment number paisak wano, lebihnya risak payu. Pag-bago wantala tuanangan 11 million. And kagpadota when painta misinin pape maan sawad padpadyo nanwin madalinim ni misin wat kaitan misin kapuyu misin yu metatok ni anso me Israel men China kan PV wasakai nanuin madalini floor amendment kalimau ye floor amendment number paisa kesula benyari sak payu kawin momot kasambal wat dan kamanata wan moni yu puan kak apali kosodan puinan tuntotok and legislature wa pato nuwantala tuwakit lima bukisi sa limao. Floor amendment kono, floor amendment number paisak walu laban yari isak payo. Bago momot kasambalwat and bukitala kawit makamanata moni yu may pato lang puinin sariyo may maulian la Pohnpei nan kamatongan tennis nan wing saipan o nan kawit wat Uya kawit yu may pato sang opsin kabna. Tama sansal monuwat and pato lang Pohnpei Tennis Association. Pwagi paluwo makapali pinserwat nan kamatong kasambalwat. Floor amendment KAPWARESOU, floor amendment number paisak tuwaw laban yari isak payo. Makawit ananaban saylokan semen riyaman me Eukiyanger executive melel committee nelt tatog mabangkaw na bata o tabiyada sa matay healthcare plan iran kak sayloki Pohnpei o kawait roporyo me rowasin kosanat wiyawi tatogi wan kak kawait moment Pohnpei state government bangkat yang nan tatog kasambalwat o wan mo ni mesansal o kawit permia wan jalan nen floor amendment kawalu ye floor amendment limay sa kayo laban yari sa payo wan moni yu wan padota wan kakpadalang small business and kakapali ananin loan makin pado yang iraimen Pohnpei kan memen capiata rai business tikijik tungalian kiyar business tikijik o men katela pa nintuan loan kan makin mi nintuan sa mukam din
moni kati irabugat floor amendment sili sagisu ria isak payu mepit micro games committee kawait momot kasambal wat dan kamanata monu wanu isak floor amendment sili sakwalu lebniya isak payu me kawait supplement songkong double representation fund kami tu kawait momot kasambal wat dan bil supplement kita wan monu wanu isak met pil tua je floor amendment sili sak tua isak payu me pit representation fund and sama dari public auditor ang floor amendment pa isak wano lebniya isak payu Pwuhng karong-rong Mawuyawi kami tu kawait irawat dan pat-pato dan kami tu yang kaunsak karong-rong kan mananen mia ang palian eksekutif ang PTA o ang palikan magonangan kawait kami ti ang wan moni wat esansal me kamamatahan puy-puyitan tu pesawat mia nan legislature kaisek o sudo puyitan Ari sama mu kami tin moni kawit momot kasambal wat and kag maiteng kami din kag tulan an karongongan ira kasambal wat ang floor amendment pa sa kisuri sa payo mapali po ng tatawagin legislature momot kami kawit momot kasambal wat and kag sabulman kita one moni mesansal nuisak kawit mabilmiyaw ang Israel sirikan magulian Pohnpei nan kamadongan tenis mawiyaw sa iban moduo pwagi kamanamantar kawitin kabna and kag mayang and katkiyang Pohnpei Tennis Association wan moniyo kami tibil kawit momot kasambalwat and okay kawitin kabna o kamanata kamutan wutak lamamiya kamutan ko senet te kamutan wutak ko senet ang healthcare plan kami tin moni nintuan katipe miye ananwad inenen karwaru o kawit momot kasambalwat dan pil sabulman kita o kamanata wan moni mesansal nuunsak ang small business sansal me floor amendment me miye negative wan moni yu way wan kag patulang commercial loan way wan kag patulang consumer loan o ekisen patulang personnel essential me momot kasambalwat solar kat kita moni ang personnel and small business po kaya rail pay na pabalir pay na rail ebil essential me ang consumer loan miya kawait me ananaben rob na yan wiyawi ang commercial loan kumpura mga speaker ang commercial loan kawait me miya buwagi essential me wan moni kan makin patalang iray kan makin loan business ananaben and regregita o bil toto me loan me patota o warayla miya me bil patpatonan malungkobong te patoyan nan malungkobong ampil sa ikapol kami di kawait ang wan moni riyawat kawait pe and patpatotan ang kami di ang remepit consumer loan pwegi ananwa de nong kasampalo i-loan me palilaw din men Pohnpei kin patoki la small business sansal nan sombongin cisempe loan makin padanuan talariakit makin patoyang men Pohnpei kan ni soran men Pohnpei kan lalay ne raw yawi officer and open miya me puiti o sansal makaiten rai koros patuan loan nintuan na rai pagi area kasambal momot kasambal wadan kamandan rawan monuat kami tipagi o kawait momot kasambal wadan kamanata 11 million and kat patulan small business panapali tato kasambal makin apple pan consumer loan program and small business
nan kawitin committee Pwuhng committee ya kamelele me momot kasembalwat nintuan padang mini Israel puinin kawata kosan natin Pacific Day PIL puin yu makawata Pacific Island Development Bank yu makinapali loan loud and business kan chansal me ranwat at the ten Pohnpei Legislature mayang chabiata paluwat ranwat paluwat memorgier sambar sili saglimao sabon men Pohnpei nag nan pangwat matik o miye eupena yu the meeting yu me Israel kan mapawali Pacific Island Development Bank me port yang kabina o speaker isang meeting wad me way kan me chowe pangwad kin patuan long aray tungal contribution meeting wad pang wiyawan ni mong sombong wad kawid miye millionaire point issue and kak patulang nan sabon men Pohnpei state nag nan PIDP Pwuhng yanana pen moni kan nan tatak ti kan me momot kasempal wad so bay kami tu kawit me sang nan millionaire point issue millionaire men patota Pwuhng kak patulang PIDP I paluwat me biligan padawan ta loan me apwaliyata hotel kay Pohnpei o pilnuman ran kay me sansal ranwad me tatok lap me yang aki option U1 cup me miye pan miya anane pen nim and rent choto Pohnpei ari kedalan triang mon tatok pukat wirai men Pohnpei kan me men yang payang mau ki loan bagan pado sang PIDP and miya sabon men Pohnpei contribution committee bill dolo kachi revenue share and local government ang fiscal year riyakit riyasa kayo me audit wiya ro kawaiter one money me ban padota sansal nan sabon men member chorus kokon kan kawaitin kabina ang kanenetin money wat Pwuhng met kamitin sabon men kamitin money kawait irawat dan patpatota ng kamiti yo kamiti ban patoyang nan karong kamiti pil check sa matay kosenet me kamanatar and me sa matay trust fund sangan trust fund me answer what patpato FSM niyaten Pohnpei o kaiten Pohnpei makin koseneti Uya pen moni boka dia kinta tak. Pwuhng miya yar kosanet magtay kamanata. Pwuhng kak miya sabon men Pohnpei Trust Fund. A committee kawit momot kasambal wad. And kak kamanata 1 million ew. O 1 moni wad pan padpatunan treasury. The treasury holding account. Law kabina kawit ito nintuan ruwasin kosonet namin import kan mabang santi o apapali sabon men Pohnpei Trust Fund. Padang mabukat may speaker sabon mumi Committee on Finance Bill kati tatak kasempal me Pohnpei pan padang nan wenaway. Magunwiyawi pagyo nan par payu koros. Madan ki Festival of Arts Pacific. O kami tu kawait nintuan padet memia kau na bata cala lop isinen silikit riap ko tu isak walu momot kasambal wad dan kakamanata Pohnpei yang kak padang pana kasambal wad nan wenaway kami di pil kaci ananin Israel uliaban buai kan nan momot kasambal wad nintuan committee kan merepateng o anan kan mere cungalen kita sabulman ki
wen moni wen bilkak patota o patolang sama madai committee isu mami chala siligit en kak patota ong ewe committee on ya kapada bena wia chala rianen isikit committee bill kati kawit mami ong molen wow en kak yang Pwuhng Festival of Arts beban winan winawai. Pwuhng kasampalin molen wow en Pwuhng eubenan Pacific kasampal wad nan winawai. Kami tu kawit momot kasampal wad dan kamanada wan jalan nen kita puki. Wan kakapali ulia ben molen wow beban Pwuhng tato kasampal wad. Kami tu bilto lau kesampal lagi kawitin Honorable Senator Kanong me pichuan tatok kayan kan me kin mie mele long irai tuan tatok kan LC clerk o administration en kak mie wan moni you makatorola puan kak kapali Legislature staff development kami tu kawit wan moni wan padota me padona wan jalan nen wan kak sewase don tatangkan memen kalau dela rail koyak nan pukakan mereka kemumut kesempatan wat COM the online course the was as available Pwuhng met Pwuhng committee padawan me option speaker on into one option speaker again so was ananin sailok me amendment member kin sabon man ki Pwuhng bukan committee the bukan legislature mer pag wayward awan moni wan back kak padota wan kakapali travel in office in speaker into one ban apali ki ananin amendment senator nan Seilangkan me kedai sopai nanti yang moni wad o sabun memukamantin moni kawit momot kesempal wad dan kakak manata wan jala panen walupuki wan kak kapada yang sabun men speaker travel ni aralap I kawitin sabun memui kamitin moni mesansal nan standing committee report na basilisak walu le banyari sak Pwuhng ikamelele me Pwuhng report wad patolong ayo o kajal Pwuhng may yang member chorus awari sak Pwuhng warang ka katarobei o mangi iropukat ay kamelele me kajal ka kadlam hotel o kamanata report wad ninduan panitan kamutang ko sanet isa kisula banyari sak Pwuhng LT1 ranward kalangan my speaker Kalangan Senator Carl, the chairman and Moni Pwuhng kapetsa kawe open report number silisa kwalu le banyari sak Pwuhng mola taiban katla modai la iman record and reflect met Senator Latore yang Pwuhng huy kuprunan mut mieta masan ben kamu Senator jawab speaker kalangan kamu mon me karos kumpura buin Pwuhng sabe muy sekarang kay buniu kawan metianger dan maluwat morgan kamu speaker vice floor leader morgan members kanu karusian me Pwuhng try ranwat mon me karos speaker men kalang king committee finance better chairman report mau kasih me tete essential long try men sing ranwat kam kadun kupura bo min beita kriyaw de sidu be tongalen ga sewot le pit line in moni kan motoy kan kamanata nan pilwat imen peke kawitin member kan ndak sawas member committee in finance kayo Mr. Speaker kay Mr. Clam page in report page silu the patolang moni yung patota on Festival of Arts lapusinan siya mo Mr. Speaker may siyang ranwat ipatawa na lady communication siyang option kabina
me patolang bukituat me bawiawan winaway o tami men pitang kaya sukset patrawan me funding koros me sayin sang Pohnpei delegation sang Pohnpei kailan kita patrawan ta imen alakawit ma muniwat nen lop isinen sama moniat pan apali executive or legislative. Kailangan Senator Chua, Chairman, the committee member and finance, Vice Speaker, Fiscal. Kailangan Speaker, ay tungal sakaran wow. Enggak polis apol mami amu tungal me patoyer nilang. Ay tungal wow and proto kan kubram main Speaker wan ke floor pambakabayan honorable senators koros. Ono gi raila kan so pai wala malaman mansangan ranwat o polik ay tungal ranma wan kapay kaya mawang ton to yusap main Speaker en sansal ninduan kaya namo takalaba sangran pambakabay senator Chua mapana pali executive legislature ay angkak sansal me one monowat angka kapali Israel saun kasansal lemak riyaman mauta nanana ba kawit ang Queen Riyaw me kawit ba sang executive o lemak riyaman wat kapatayon tuntutok siliman sang office tan executive ang officials kan sansal menan report kasaleta kalaut lan office ananan kawit and ngunin sa ilok kaya kamanayo sa puliman kabna rantayo ang wali apan legislature kan mapaniyang kawit pilsansal nagiskalaut pan kakapali anan and mamia member mas Speaker pan iti atapon niyang makituot o tapon niki tamo kaya kamanala pang tabang kamanayong pan option Speaker officials kan koros mapaniyang makituot pan boy turor sang med Arinan kasik ba mamiyan sawat upside kete may pasampan waya marapan kita muni so arabang kak sponsor meter yak liman out of the 52 riyak koros mangi may expense mamiya way pailaut melali waway ang kausan mamaw numakitin perdium lel irachoykan imakareta wawat nituan kaway dan breakdown me patoto sang organizing committee me kalwa tatakot ye chiefin historic preservation o chiefin tourism ye me rakaway toto wawad ang kak patota when apali ananin sa ilago sangkaros ang cost ni Pohnpei apan patro kasik mama FSMTC tapun apan Legislature amaso awawat ni kasotuk taulur yay makak patota kalangan main Speaker Kailangan Vice Speaker miyadra kamuy Senator Chua kung kupura megak taula riyaw luwa pita tray rew kalangan kamuy Vice Speaker non communication ni patrawan kapano ni attachment niyang patrawan sang national government met sang pausa kupuran president duka cabinet o eventually kutay koros tami kasi ang palgiyo nan breakdown in delegation siya kapesan patula may ipuki armas ipuki o mawiwagi alatete or Pohnpei state pan may riyak limmen kasi lalasang Vice Speaker may limek riyaman pan uyasyon kalak kaisyo kisangar electron sumbiro nan kawagatuat kuiki limek sama nat saya kapatayang member kanu staff kanu isnga kan mo kasi umbalagi apre ko kay tano kau no me ko tiu atay to lella kawai dan ni Speaker kamuy Vice Speaker Chairman and Finance komkopura yung rabita may sansal iran kawai ito o communication na batoto
pag-wari sa kisu, maban patpanong Festival of Arts wat nan winaway. Manila kayo festival ban laut ni tuan mamiya. Ari, wena basam pagkatay state tayo patmanuyayo, may basam ban sponsor. Wewe ki riok liman sange wewe. Pang-compare lang, Palau, siya namay, Masel, Pinoy pugi. Way tayo na basam ko, kami riok liman, ime basam kak sponsor. Upan sponsor. Muni bang kamanamanta sang Congress, masagin ka. Okay. Nan, may riok liman wo, nito na palikotong Pohnpei state, kakoros, rebel kaway. Mamia coba makan likin riak limana an ewe state cost o listin korrespan pakatarla when sansalia officers o participants kan pakatar bilang nas ramang katarla korresin tatong tak songkan mana ab mamia mun ari nan rob me kamtin finance kuya agarato Ima uya walia bana basa mang Festival of Arts what ye Director and Historic and Archives in basa Mr. Kohler. Tame pakpak so by Congress and so what 150,000. Uma Congress pang kamanata wawo apan distributed coal on state tayo na basa mawewo ki eu state pan paisan ki chala silinan isigit 5 Ayay karapan pachatwat patulong when apali sapul material fully represent and patong pestakwat. Makayo and state na waya pa knows kamatibil kamilila. Me trial ko nong showcase o yang patong sapul material levelang community na naway state na way. Pil uya sapul material te kisan chawan kapong pagkakalangan kan maging buldos ang wina marka. At magasampal, kautukutuk, at patong kasalayang wina marka. At dahil kasampal ki, kubrarel kalangan, magkaya bilabton tulong, mesansat. Ayayi karapan pamtiya recommend, lopwat and kakawi-awi mas silinan iskutoban payamaw, and patong, o apali, sapul matay, patong, ni 1 cup. Kamugot ka sang balwat ng naway. Palangan man speaker. Palangan Vice Speaker. Speaker kau puri. Mo kawawulan niya. Palangan. Kami Senator Chua. Kami patawan kira bagi kota wa sangar national. Bawa sang away. Kami luk sang kebenaran away yang trial. Lembel ko tonga kasi. Palangan kau itu. Kami sekala Mr. Speaker. Jalan kit sama yu bana pali molen wow. Dan yang kat ni mukatuat isbeban pilata molen wow masala balap sangor paniang Kami mawar Senator Chua. Main question and main pancancal memia molen wow red time o kabinet. Speaker. Kami Dan main suruh aku dan sapang. Abang premature bago molo kubur. Area yet moment and gaksan salong bang ko promo main speaker pachat me moin niya irpan option kapna o ma breakdown pan kanene aga ka apali kala pala tame bil patwana leti sang talakes tawliapan aman congress amantariaman rumpan o pachakpan and pilka kapali iskala memia ebil uyaw yan sawut ari igamelele me pilbiltan molen wow kubraray isme roson kakkat kala piyo meroson chodo saunay kakkat angkabna apo ko an kakauki yung malo isme bankat o pilipilta pasapang me siliman kalab siluta ya kaya na mga paliyo mo panpil niya ibarabato masaw kisa chodo saunay ibilban man saw kisa niya pilipilan para lang malo o kabinayan ko sa nito kalangan man speaker. Nangan Vice Speaker, mayang member and committee in Moni. Miyata, kay naman takalalabi ko ang committee. Kami, Senator Edwin. Kay kalangan Speaker,
tungalan ko wow won kan kami vice floor honorable member kan melel won ko railman Pohnpei kan may ang patrang trail may isang run wat nan chamber wat to masligan chamber wat boy ni ba yang tungalan ko when singkalalabak silu ong report wat mo in kayo Mr. Speaker ong asphalt paver mamia ong 600 nanay patawan supporting documentation o may menkataman ba suitabil maban Pwuhng inaw me wiyawitan ang bungan Israel men China kay me we are project and pave palimetalanim sinanso kiso nan bungan EO former Commissioner Martin Mia Israel uyata me magatrail manaleda tipso buko ansho about $600,000 o ma dry ban tangkaken apalilan when amount ansho $10,000 pang kokola pe walaw lelutan original price may Israel set which is about $700,000. Ere mo I patawan damit wagi tipso puka yaw esansal may inaw me kalwa tong nan molwat $600,000 so elapse year ere answer what udan mo men mendre patawan ma mia me what me leltong nan molwat me kasaleta me Israel me tungalan kitipso buko kolokolte amount me Israel agreed on a reduced rate of 600,000 Tawutan ban ipuipuy me ba mia na ban 700,000 ni essential nan communication me rema mi maga kalwa ikitay long ay tungkol kalalabaga wagi mo ipunot ke bukatrail te kita wan sen ruwa drop sudrita Angan Senator Edwin kumkupura po impo na sama Chairman and Monit Senator Carr kumkakso siya kalalabak mami Kailangan may speaker ay tungkol wa sa bal pan kupuro mo yo pan kupura kan koros kabenggiyang Senator Edwin kalalabang kawit me sa wudman I kisana robo ka mele yang robot ya kawit rawat dan pat-pat dan ang kami tu buat karong-karongan wiyawi o yang aki irakan me masaniata o niyanso me karong-karong pan wiyawi duko ben Senator Koros tutua jang Committee in Finance Pagdalang kakawit pa na napultaan sangan kira kasambal may tuwa jamat. Tama sa nan report irawat pat-patotan kami diyo. So yang patonan kamutan wo kita kilam sansal nan film report wot panitan. Kalangan may speaker. Hey speaker may kaktulan. Nakamoy may mana kalangan na mo ipatuwan data met pwede makamitipan tulad trek ren trek uyawita uyawita o 600 was based on that agreement. When iban crime sangkila ay tungkol kalalabaga o may nong nan crime sangkilan page ng report number 7 mo imin patrawan ma mia trust fund holding account yun on finance and so what magatrail mo igin patrawan ma utang ko sunat pananana kauta account pukat pagtrail ang kapatrorela 1 century ore mo imin kalalabag ma mia account pukat anana pen Ans murun rango taka trailan kamanata account pukat ni question net for tama ka trail
o ramana an showat utalan kauta being sa Wilmatail Trust Fund mi account yung actual account yung magatail batuan kauta ni kusunet kalangan Mr. Angan kamera na makalabag mau yung mga chairman kumkag Jose. Kailangan may speaker ito ng alwa sa pal. Kailangan din sa nadaratuan po kalalabang kawit mabilsan sal kalalabag kasang baliw. Yema pong sa matay kusunet di me uyapen ko na account yaw mi kusunet pang kawata ayaw mo itang director in finance and kakawata account nanasukan me FPM me ako na uyapen dadakot me uyang mo ni CFC mo ni buka accountant national fund sa account yung miya niyatan mo ni magin loti sang sa madan investment ng CFC ay masansal nan kusunet o kawitin sa madan legal counsel ninduan nan kusunet ban sansal Pohnpei State Trust Fund holding account isang tataw mawiyaw yung CFC mabilbang wiyaw yung account word ay masansal nan report o magdebabil tutulaw tenian nintuan ada bantulaw apalipila mungkin ireo kakuleo kalupulup puente depan kupurakan kalangan Mawar ay paan po na si Senator Simon. Iyang ay dual sakaratan wow kapatapat Pohnpei Common Speaker, Vice Speaker, Floor Leader o Honorable Member kan Senator kan Koros. Ibil patuwawan ki Pohnpei kan patuang train sa karanwat. Speaker Beniyang kasalita itong kaping o tatawakan committee. Eu tatawak me ipil kaping ki mesang committee po ki siyansalin ni Rokan meramnan report ki ang katuwat. Sinirayaw teriyaw me itong alin ki kayaw sudah siyansalatanan report wat tama lata committee sudah kating kawait patuang kawait Pohnpei tennis team ang kagpatulong pan palian sport pun kakir opol ng parakan o tiyakin opol huwag siyang betikan hari mapan patulong pan palian sport esensyal magkaya pa na pali sport at Pohnpei tennis team yang opali iro Koreaw speaker ang consultant visit mapit palian health report bil sudah kasalita timing yat me saywat pangwiawi hari ipatuang kasampal ki bu sansal melento rawat saikin director in health services hari etapano child patuan to aramas po dakap tepali at director kamana manla pela epil prong pagi pinam pil prot hari kamele me kasampal dalang ka coordinate isang tatokat pasan pildan director po ang kakmakit deuto hari ay may men kawit mamia irap tak essential sang ren kami di abis na nanen pil may information kakana sa pil pangkapan kalangan kay Angan Senator Simon biya magkakawit kayo na mabasansal kami chairman langan may speaker di kasa pali sa karan wow ipan siya piyada ele po kabukan committee nal dai kabar-bar ke chairman nal kakian sawas itong alwa sa palman kupurakan kores kalangan ng Senator Simon po ki kawid mo mapilmiya ang mapit Pohnpei Tennis Association ranwad eupenayu miyan nan pungan Pohnpei Tennis Association o Pohnpei Sport Commission melayang Pohnpei Tennis Association akan pata balian sports o melal Pohnpei State Government o apali kamatangan tennis wasan tennis mabil pato talang picks facility o Pohnpei Tennis Association magnapa apali kamatangan tennis chorus Pohnpei Sports
commission bill naninowo moitang Pohnpei Tennis Association and bill kun pukbukaki. Erbueki kayan mame palwat apa-apa lagi sa ulmo tay serikan laladoran wad serubukat yang palan nan kamatong wad o bilkin yang puita niasume sangan kamatong wad mawiyaw seiban akan magmagid nan parakan parwad din sangan pagwad ya patutong legislature ay mele yang kamamataan ko sa nadmamiya o kaya kamanata mo nuwad kaya kamanatar nan special session wad one mo nuwad yan patota kapi na me kaway dito ma kusun na ito kakwagdag wan kak maitang kapi na katkiyang at monio Pohnpei Tennis Association Pohnpei Tennis Association nakapaliki sa rubuko Pwede pilpan talk loud check ban print sang finance eg skola United eg skola ni menya hotel me sa rubuko patiya te til apalian sa rubuko aray tungal pwediyam ari kamangain to talk you makabinakaway to tong committee ay mesansal nan report o pilsansal nan pil on consultant Riamenwood ira wiyata to talkwad ninduan ara aledier sang executive melel kampan rosan mo ren kauna bata report yun ninduan rosan kosenet ari ra wiyata to talkwad kawait mamiya iran kak puro de Pohnpei o report ki yang kapinaw momot ka sambalwat uya pentatako de ban chapta kaiten iraban patoto tapiata tatako report miya yariu o ele irakalab magak report ki ara tungal report on leadership luwan monu bukat chorus ikamelele maban miya on selagwat aban patote nan sama matail kampan moni kaitan monwot pampatota o pagkaterlangra apana paliyata acara tungal tikit o jangan pertiam kan me kenananen mie ong rekan makin selok ki anana ben karam kalanganin mai speaker beri program tu dan dia semua Kalangan Chairman called Senator Simon. Kalangan mo yun. Kalangan Senator Simon. Magprobain po na sama Senator Net. Makawatabil nila. Kamu Senator Net. Kalangan kamu speaker. Kamu kupraya. Men padawan pada yang sapul mamu yang matukal. Sakaran kayo po ni wow lap wow. Me patroya nila. Nan wasan we laman sapul men paywet puinin ko senet kay sakeo ay tungal sakaran wan kan kamay wan ki vice speaker floor leader honorable senators kan men padrawan wan ki lukin lang so nan bay yang amoy waloy so ka isan alaim o yang amoy seriso kan padrang kapuramay lo wan ki Israel puinin kakela ka kusunet kan mayang patrang wiyalaman ranwat ay tungal special recognition ong nominee ong campaign TPS kalanan ka mo speaker ay tungal ibang patrawan wiyata ka makit baratong temasan pa siniro puning men patrawan patkiyan kayo mapit healthcare consultant, amen consultant, amen actuarian, aguragoras we consultant. Ira semen riamen ong ni healthcare insurance supplement pay with. O padrang chairman and comedian mo ni sanggoras na kaya. Pain sapul mo makamti roson mo mapaki Israel and Poroto Iran
parang kitrail ni Asia Kishu April o kurang update makeup kapinakayo kapinakaria o pin ko kusanet kay Asia kayo ma kupuratrail ta kupuran makeup pan itargier tame naghier aban finalizer o tala neno pan sudah tu tahu kalau kars apa pan mimi etepian miana nape ong selok o puratong report imen uipakon maluwatan mangi me ngayo senator Perez menyang sa ini sendeng kami di report wet sa katakatira po kisli po ko kasampal taken mepit momotso wait tungal pagbagan ka wait kabangara buat kacilin pueki ay tungal makuna yan kapat isuru kana kala sekulin lukop elementary school ang nin palian kapat ta jab taka ito nan palikariaw and report nempe lima floor amendment nempe pasa kisule penial risak payo legislative clerk talat tuakit lima puki sisak lima itu gedeng ke bawutan legislative clerk dan persak kolanan belian kusen itu payo tungal kisin misinin kapatra kapatra patrio angila eri kapatro tana bantala muen kit lima puki wani sakriao kaiten ban tuakit lima puki sakiso era mai sapong akamail kapungala hamai pong aktaipil saya kata tama konengan uya my encroachment pan kakan wukitala apil mao iban patrawan itu met o patrawan tolan karapene kawata itu ngolbe motion and reading the mass and ben sending committee report nambe make child katkati pagkariyaman Kailangan amone iban po na siya kamagutol sa internet kung kupurama po po na si Israel kalma kawatan nil Marayla mo iban po na si mga chairman kung kakawit mat tama salasan sa internet kailangan may speaker ele tama ba ito ng report so ito kitaglayo kakuyaw yan kita ma-report at kopurupur lang ako tama ba ito pa ng pil kaya kak puyak niya siya magdaibalin ng pil o kapul Eri ikabungki kawitin Senator Ned puigi ele essential me wasawo anana kainin lang pilo me bangkainan yang report nakaidan report o bangkainan yang pil eri kalanganin Senator Ned niya siya magkailan nan pila bolbe mami kalangan may speaker Ang Chairman Carl, ako po na si Senator Movic. Kalangan Speaker, managan yang patro ay tumagsaratan kay Paniyo wawan patrong tano committee ng Peter. Protong nanuyasan ng yalamalam, maun kun komu Speaker, Vice, Floor, Honorable Senator Kadkadaur, o Israel kan mayan patrong time ng Kalariranwood. Speaker Ira, ng report, standing committee report na Vasilisa Kwalu labinyan rin sa tayo. Ira silu may is concerned ka na pero himin kasalita mo na ban kamelele mo na ban apol. Koyo epit floor amendment 51-24 Small Business Guarantee and Finance Corporation. May ito ba yung sapong katay last legislature katayal kamanata may $93,000 panuya supplemental funding yung small business guarantee. Ari kami lelemen na namin me patulong at patulale apot committee patuwan isa. Ikami leme amountin mo nuo ekosamalong
small business guarantee. Or yaw 1 million meminan floor amendment me on commercial loan ko speaker iko sambal ko pueki Polpan small business me pit so much so se ti wasa percent ka ko sangni. Ari ani so what arail commercial loan ka can cap at a certain amount puros to ka kapwali. Amabil mia delinquency rate nan loan pukat autan mo ya part of financing business yo puran kak and kak paying rukata. Ime iko sambal kiyan ren kak taula o ya rail puko ong tame kayo mga yung grassroots level in Pohnpei ni rail kun anane sawas sang financial institution kan. Ori kamelele me small business guarantee I wasapal laut in Pohnpei kin lolonia ong commercial loan me tukutung kan. Koryaw speaker dami ko sambal ki Bilko sambalki dan page 3 on Kalautland standing committees in legislature. 27,000 year wo 3,000 year kota on EU committee throughout 27,000. Kutay lapton kamanada ranto yo 7,000. Amen mo wasango 5,000. Wo 15,000 total in 2 months speaker. Wo kutay tabelilar tame pachatet on committee ka. Origo sambal ko po ni Kalautland standing committee ka na justification in time of trying Kalautea kila committee allowance ka. Pwede anane niya karapa specific use in monopukat. Kasilu speaker tami ko sambal ko na nabe Pacific Island Development Bank Investment Fund. Kasambal ko pwede ko tayo bang manata millionaire. Ong nan robot kami leme sangan one and kamanaman lang institution yung mamiligan Pohnpei. Utani bilmen committee in finance and justify yap benefit specific benefit kan nogan ko tong trial Pohnpei. Mamia loan koy ya loan kan ya benefit kan. Ari puen compare yung tama ko tayo sa trokila ki small business 1 million ako tayo kailangan Pacific Island Development Bank 1 million. Ari sangan moment ya justification kami lele magtailan na nagtailan we kiyo katailan will be transparent ong men Pohnpei boran kak aso tama katailan bank ila kasangan one money liken institution in Pohnpei ak tayo sa yung small business dag tayo sa yung FSM development bank. Ari ay may man kasalita kan mas speaker kalangan Motion ng below speaker. Kalangan. Mayor motion yung Thailand, which is motion ben. You're a word or mere parliament. Para tayo po na si mga kamaguto, mga puita macho aktabil kapaltong nan mamasin ben report. Koros Pwuhng kamagut Thailand which is masin ben report sili sa kwaliw na penyari sa payo masan iyay. Pwuhng masan iso. Dahil rutung tiar masan pen standing committee report dan bersili sekwalu le penyari isyak tayo. Koros Pwuhng kailan sa bulman kita report wet masan iyay. Pwuhng masan iso. Kamugut pa ita rok tayo sa bulman kita standing committee report dan bersili sekwalu le penyari isyak tayo sang sa bulman tayo standing committee in finance manwat. Speaker. Niya to report. Salamat, Speaker. Kelar, kamu Vice Speaker. Kaya kamal tidak sinansaw ke speaker. Dahil kamal na binansaw. Speaker, iya karaban ay
trial sa pale rong nan sabul material uya kubur o sansal mag-trial kat pan unfinished business masalah unfinished business ay ban po sa floor leader. Kalangan speaker kasabali jual sekarang wow speaker men pajon yata kamagito pagak chailan ketiwa pali pil kalender na bisa tayo. Sansal mo kamagit mamiya koros mo tung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit poitar kamagit poitar miya masani ben kamutang ko sunod kamu chairman card. Kalangan my speaker itungal wasapal ban kupurami ban kupurakan koros wow karak menpada melel vice speaker floor leader o honorable chairman kan mapali sa umum committee in finance o kamagit umot ka sa malwa dan uya kupuraki kamatang ko sa ng basic isula binyari sa pahay. Sansal mo kamagit mamiya dalan katianan masani ben kamutang ko sunod isak shule binyari isak payo LT2 ong karyaw kem saklan watawat. Koros mo tung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit poitar masani ben. Speaker. Kalangan my speaker ele Kamu Senator Carl. masen ben report meitan kamotang ko sa numut ikamelele meitar kuen ka kawit kupurakan ay padungan memia floor amendment me honorable senator recommended amendment apalinan masen pe apo agreement chor borantat on senator mia tungal floor amendment Kadkadaur masani ben kamutang ko sunod Speaker. o sansal me kamutang floor amendment riyaw me patromoy. Kamu Senator Pahrek. Kalangan Mr. Speaker. Muna iban yang patro imen patang gomoi upelkan bersiang ya itu al sekarang wow pan kubran samarai put labalap kaburutonan malwat wan kamu speaker vice floor we honorable members chorus railgan materiang tainan kalari. Mr. Speaker, the elapten ketosan and masin ben report and bisnisya kwalo risak payu onan report floor amendment number paisak wono lepinya risak payu sansanan reports me rail padawan maban perpotanan committee but we welcome floor amendment what sort of an abolita aban salt in an committee second garabel even padawan offer floor amendment number paisak wono lepinya risak payu dan gag masani yo sa bulman dito. Speaker. Dahil kumbal ma minityo
Dahil sa pahaler o nan supplementary Uya Kupur, o ipampunan sa Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker. Iban Baron Uyata Kamogit View. Iban Baron Angel Sansan Lansang Matay. Journal Ranwat to Pwuhng Pan Kuburang Committee in Finance. Ibaruan Ngongi Rawat Pwuhng Nanway Matilim Al Maban Uyawi Nasuto Uyawi para ni 1.9 million. Ang laut siyang sinmoni gisme dahil kapuan talaran wat. Ibilman ang sansal ma al bugat worth ni 1.9 million dahil bang kapuan ta. Pay magnininta ng way sokas o tsangatang dahil matilim. Sure ko na ang paruto po yung low lar o dahil kawalaman money ito yung matapay. Risang nag-arap sa Speaker, iban baruan withdraw ito floor amendment may baruan lang. O i-med register dyan ang guburgan. I do this for a purpose. Kailangan Senator Perez, kailangan kapyung kukupura mo yan. O chansal motion of trial and withdraw floor amendment 46, labi niya reisip payo. Try withdraw your floor amendment what? Miyata masan ben kamutang ko sunnet. Kamu Chairman Carl. Kailangan may speaker ito nga luwa sa paalpan ko pura mo. Ito nga luwa on pintutuwa depan pura kan kores. Kabanggi kaway din Chairman Perez Pwuhng abel bang kaway der floor amendment kan pad yer bang ko pura kan. Ano wow kara-kara kemen kamagit mumot ka sa malwat dan kakuya kupurgi flora amendment ng limaysak payo laban niya riyasak payo karyam Koros mautong kamagit to masan iyay uwang masan iso kamagit pa ita masan pa kamu yung Chairman Carl. Kailangan may speaker ni wow kara-kara imen kamagit flora amendment wat dan kak assign lang kami tu pwede karap mamanya karyam Chancellor mo kamagit mamiya siyang Chairman and Moni, floor amendment limaysak payo, laban niya riyasak payo, ay nasayin lang committee and Moni. Koros mo itong kamagito, masani ay, uwang masani so, kamagit pa itar o floor amendment what, assign lang ang committee and Moni. Kamu Senator Ludwig. Kailangan Speaker, muna ibang patoy ng patoy sa dahil kay Pwuhng wow ni siyangan mo tayo. Purutonan mo mo tuwet Speaker, wan ki komi, wan ki Vice Speaker, floor o honorable member kan karos. O staff o iray kan karos me pacheng child, o iray kan me patpacheng nan men kapesekan. Speaker, floor amendment, limesak limaw, labinyal, riyasak tayo, Karyaman. Pagpagyaw, mesang Kailangan Senator Ludwig, saan siya lang mga kamagit mamiyayer siyang kamuyo, miya karyaman pa. Koros mo utong kamagit to, masani ay, uwang masani so, kamagit po ita, pwede masani pa po itar, miya masani pa kamu Senator Ludwig. kailangan Speaker, sang niwawabana mamiya, menpakita floor amendment words and patulang finance and napalyata o kaprito ng Karyaman. Saan siya lang mga kamagit siyang Senator Ludwig, may floor amendment limaysak limaw, laban niya riyasak payo, na nasayin lang committee and Moni. Koros mo utong kamagit to, masani ay, uwang masani so, kamagit po itar o floor amendment what, pilasayin lang ang committee and Moni. Motion in 2017-24. Karyaman. Kamu Senator Perez. Speaker, iban dalawang floor amendment ng Bill May sa kuno level niya reisip payo dahil masa niyo sa bulman kita. Saan siya lang mga kamagit mamiya, koros mo utong kamagit to, masani ay, uwang masani so, kamagit po ita, masani pa. Kamu Vice Speaker Michael. Kailangan Speaker, ibaruan kami lalim ay tungal naipor Chairman in Chayan ko.
Nansongan attachment merai may upton aleti kabatayang floor amendment would masuk ng lautsang. Wa memia ako nang kak patrak payan ira isugak patuan may kot lalay kin sudo we kira bukat. Iman pagi yan kak kabrubulang kamtin finance and kaklangan. Kak ya kita kamakit. Speaker. Men kamagito, harus maujung kamagito masa ni ay uang masa ni so kamagit paita, miya masa ni pen kawait ong kamagit mamiya. Speaker. Kamu Senator Perez. Alam si Speaker. Kamel na magkuburgan ngayon naralar po yung report so iray mo tayo sa konman ko. Hanggang sansal ba ang kuburgan iya attachment may yang ito kamatawat par bahay sa malar o kamorta parot kaya ka tayo mamasa ni food security. Tama hinangan kamamataan ko taglawat niya paita ito ni attachment. May magdailban sa pulman kisongan tipson to tagwat Pohnpei. Dahil silar ban punot gi ada isu tugak export karasepe mengarasepe wood should libil me kajaikin maurki. Wasan wasawat pan kairata siyang ni tipsukan koros mega katotoela wapaliata lelwan saisium pan kagerpat agriculture ban nekeng somotin Pohnpei pon wonian sum aban patitirane tipsubukat seven kan kaseleda ma banwa raneu o pilgak harvest raneu. Irawat kasambal, pwede ba na sign langer Committee in Finance, Ayman Committee in Finance yan ka katay aral roperup, kung kagbidruang iwan agency kan me strong gisaman, para sa paeta iyo me parbato reta il Pohnpei, SPC, o sa taken, kung ka grobato, iragan makonang ka gutungata kamutan kita kelawat. Sang negara bayang si Speaker banyak pungkila. Iman bagi totok kanena yan buyaw. Kalangan Senator Perez. Pwede masanan kawait masansal siyang kami. Nato ka floor amendment. Limay siya kono liban niya siya pay. Miya ito masanan ben floor amendment. Motion and close. Jaga kumbal ma. Ini second riau kumbal. Taktak yo. Na bago proen po na siya Senator mo po kaya po na siya kamagit mamiya. Kalangan Speaker, pwede kapupurlang Committee in Finance ay pilmenyang patungan meko ta ay tungolet mepete pwede sangan kamumotawa eko sampal o tame Senator Perez Casaleta melel me utana ko sampal. Tame men patungan me pwede sa director in R&D may nakunong kutrailan kuyak na upasan en mia director in R&D ya prong ko pupulong puweko kawait ka na isang ni isme ba na pali kandawot ikamelele me may mia song ko inrabambil kapatayang me ban mausang o katela balatanan niya motel kalangan Speaker. Kalangan masalar ak may kupuriban po na siya kamagit mamiya. Dahil ang rutung ito masalan ben floor amendment may siya kuno liban niya siya payo o assign lang Committee on Finance. Koros mautong kamagit ito masan niya uwang masan niya kamagit pa itarok tayo ba na-assign na ang floor amendment may siya kuno liban niya siya payo o Committee on Money. Pagpag yung tayo ng kumal mas ang floor leader o magpurem po na siya ma. Tayo kumal minitrew tariyaw. Tinggal
Rona sabul matai wuya kupurok tai kat nan masa na ben kamutan ko sunnet Asia kisu le ben yari Asia payu LT2 miata masa na be kamu Senator Curran. Kailangan may speaker ay tungkol sa balban kupura mo yo bang kupurakan koros. Nuwaw karakara kemen kamagad mo mot kasambal wad dan wuya kupura ki flora men nambel lima Asia kisu le ben yari Asia payu. Chan salang mau kamaguto koros mo utung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagat paita miya masa na ba? Motion rachang timasan pa. Kami Senator Curran. Ay tungkol sa balo sa karmisig pan kupunan Senator Pahrek Vice Speaker. Ay sudah laut kamu tahu kutak laut. Apa bangkai na ba na nembe masansal ng report o nembe masansal ng pil. Ang wasame apalipoy ng tundadog ng kamutang ko sa net ay sagsuri na banjari isak payo. Numodamod, paid payo, lain ay isak riyaw, riyalop panan silikid, isupuki tuwa isak siluwan padosan. Awad padoyang riyalop limanan kit wala bukawano. O totalin Pwuhng buko and bilwukit aglapa page payo lain sa kono padosang silop na nisikito bukisak isisak limaw padoyang silop riyanan limakit o bukawali sa kono. Niyarala pi kamodan wukit aglawat mamiya o ipagkukurakan kak sabulman kita pwuhng kapungala pwuhng nandun tatawag Kaya nandiyangan mi ng kamumutang ko sa nadwa to, ibang dalang nating tumasin pa. Nangat masular masa na pa ipaan po na sa kamagut mamiya, koros mautung kamagut to masa ni yay, Pwuhng masa ni so kamagut po itak tayo rutung tiyer masa na pa, koros mautung tayo sa bulman kita flora men nambel may sa kisula maniyari sa payo masa ni yay, Pwuhng masa ni so kamagat po ita, rok tayo sa pulman kita, flora men nambel may sa kisu, laban niya riyay sa payo. Miyatra masa na ben kamutang ko sunit? Kami, Senator Curran. Ang speaker, ito nga luwa sa bal, nawawo karakarak, imen kamagat mumot kasi ang baluwa dan kak sa pulman kita main motion. Kamanata. Kariyaman. Kuto masa ni yay, Pwuhng masa ni so kamagat po ita, rok tayo rutung tiyer masa na ben kamutang ko sunit po. Pwede tayo ban katlan ng karya o kaim saklan matawat, asan sal may flora men yung tayo lapte sa pulman kita. Ay ban kalong kita masamalamatay rule may require duplication partiality o declare makamumutang ko sunit Asia kisu laban niya riyak payo LT2 Uyalar kamutang ko sunod Asia kisu laban niya riyak payo LT3. Tayo katlan na nusus o ibaan po na sa Chief Clerk o usus. Senator Abraham, Amen. Senator Artley, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Joab, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, Senator Nick, Senator Perez, Senator Simon, Senator Simna, Senator Edwin,
My Mr. Speaker. Hey. Kailangan Chief Clerk. May kupura ipatrawan pagkailan kombal ministry po ipatrawan magkailan may Chief Clerk. Senator Latorre. Kailangan Chief Clerk insan sana ngui pokon masabul matay totok to usus matoka kamamatan ko sa natay kisyu la penyari isak payu LT silu usus isak tuwaw o sodra me uang kamamatan ko sa natuat. Kailangan kupur koros. Motion in Kamal Design Session. Kumpulan niya ira Israel approach ya melel Senator Lucio Perez magkumpura maboy rangkak kasaleta kumpura ipampo na siya floor leader kung kamong try dilama pa ni Rachoron kamu Kailangan Speaker. Men pagik chailan chorog tiyo apali Rachoro. try kat po ni Rachoron kamu Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker. Kayo na ito ang rotoror epit ng wani. Melel pasan na kita laramas mela. Ibaruan metoro magloyang aray man na kita la aray tuwal mela. Parang ka count of mau. Wasaw ang monitorita. Ibaruan mamiya pasagis count of tanan anson COVID-19 sudah tawag lang siya ang dagatuk. Remember one pagma kumkak assign committee and health pagkak siya kata tama tipsyo katatok sudah poy ya pada batu likiyo sudah golong itu kuen kagyang sose nagitala kapalakan niya. Alam Mr. Speaker. Biar karyaman pan kamagito. Esensial kamagito Mayor karyaman pa koros mautung kamagito masa ni yai. Uang masa ni show mia masa ni pa. Kamu Senator Net. Kailangan kami speaker, kailangan in chairman in chayan ko. Committee and bill ki kapadrayang floor motion no me kami tu sebelum kami tu and ngong kita o apaliata kototolan wasan nek and Israel maka bisa datakan papasan kosondi and penene Iran kapatra Iran ila kong committee ni ita mai speaker Kailangan masulan Iran kapatapat dahil kadlanan usus and assignment mo koros mautung kamagito masa ni yai uang masa ni show kamagit paitar o assignment may pagpag masan sa lasang Senator Perez pan assign lang committee ang rosyon mo kamu Senator Louie. Kailangan Speaker muna iban yang pacaya nga imen pagkita itungol sa karatan
Kapunio wow and Pilpachang Abuakan Machiangar Nilang Corporator and Molwatch on Kukomui, Mr. Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Members of the 11th Pohnpei State Legislature, Railkan Pilpachang Chain and Kalario Bilanman Kapesek. Kubura, Mr. Speaker, Honorable Senators, Irayo Mayman Kaptalong and Sukset Puankak, we are Samamajail Tupson Tatok, me Konang, Chilen Pilkak Apalieta, Melel Mie, Sopio me Ran Kay Samalaro, Serta ni Wap, Kaitan Wap ni Basligan Pohnpei me Soba Payche wasao. Eri imen pagkita ma soto konang speaker na assigning appropriate committee and look into and so what soto akan ulala akan agis wogan skan longo to kaukawelara o merin soto meretiero yatan beraklayar pon by now Liam Piltolayer po kawalar nourun pasaw. Riya ko nang melel main speaker and assign appropriate committee. Purankak ewang melel FSM national government o apaliyang is mapukoki sobo pwagi diversity memiyanan is kaya kan ma own sobo may an appropriate committee kak ewang FSM national government for an make sure na apol pensopa apol sang mo o mapil ko nang tamak ola ni yatan sabul machay by now and pil apol pwagi naur me kawelaw utana pa aninan uya kapalaw tong chairman ija may man kasalitan sukset Mr. Speaker ipagi karyam Chancellor mo kamagit Senator Louis Karos mo ujung kamagit masani yay Pwuhng masani show miye masani be ni rawo kamu Senator Latore Kalangan kamu speaker mo na ibil bampato ay ibil men pagi ay tungali sakaran kaping kaipani ang kak patong sapul mo patawar bank front rail jobay tiko wasak set ay tungal wow bank promo on to 5 floor Pwuhng ki honorable senator kang koros mere bil Pwuhng ki rail kan patong tail o bil Pwuhng ki rail kan koros patong tail nan men capacity kan speaker men bak kapeng ong ramasan salchang senator Luyo men bagi engkak kepada yung Pohnpei pun matokan me sansal me mio job koy me pilseratan so koy patular nan Muikan me patular o matabuko bil batu-batu da Pohnpei na kan kapel Pohnpei at enggak kapat pationg o kamdiong enggak tok Pohnpei pun kalangan speaker Chancellor magkamagitin kapat yung mo ikamela na may asipapan proper kamagit mamiye tay katlan ano shoes Karos mo ujung kamagit masani yay Pwuhng masani show kamagit paita ho pwagi pagpako to speaker and the appropriate committee a committee in PWTC o committee environment and climate relation panapali pagpag masansal siyang Senator Louis o committee in environment o climate mabanlit nan tatokot kamu Senator Net Kalanan kamu speaker kaya sa balay tungal sa karan wow Sangnen wow papa me isa pun mo kamedian Rosan mau tungalan lagi ibamba doan patok sa parlimen sa kuburan kaway din committee o padawan wayata kamagit Governor Communication Number 1 Levinyal Resak Payo and assign lang committee and Roson Mao sang standing committee and RNT
Pagkakariyaman. Kabrayama Nampan Communication. Governor Communication Number 186 issue Labinial Resak Payo. Sero Silu Labinial Resak Payo. Resak Payo. Mebit nomination in Executive Director and Pohnpei State Housing Authority. Kaum Kabrayama Nampan Sero Silu Labinial Resak Payo. Namban Communication when no issue Labinial Resak Payo. Alangan ko promo Senator Net. Mia Koreaman pen kamaguto. Yaman. Chancel me Mia Koreaman pen kamaguto. Koros mautung kamaguto. Masani ye. Uwa masani so. Masani pe. Mia masani pen kamagut me Mia. Chairman and R&D. Chancel me kamaguto panasa withdraw sang committee R&D o patulang committee health. Kamu ini sabul memukawait. Speaker, problema yang begitu cuma komal no. Komal minute. Mai kupura try komal minute. Wasan saya communication 6724 sudah paturai. O sudah patuan out depan communication o. Koneng Thailand kak macam ni rawo mona tay bangat kat lamot. Non-formal, my speaker. Hey, kamu Senator Court.
Sansal magtay kat nan wiya kubur. O sansal me mier kamagat yu me wiyawi. O sansal me mier karyaman pe. Apo yung Senator Simon me wiya karyaman pe motion o. Kaya sakar kita me bang withdraw your motion and karyaman. Para ita motion wo sila stand. Mierte iratoron. Speaker. Kami Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, iba miyata motion on assignment manyayarong kamatang kusunat pa isip-isu isip payo and gag joint on ang sagot assigning finance and gag joint ang public works pwede a bit infrastructure or contract ikamagit Ini committee in PWTC. and joint finance with PWTC. Chancellor mau kamagut mabia kamatang kusunat pa isip isula banyari isip payo. Committee in PWTC and Pahrek, Committee in Finance. Koros mautung kamagut masani yay. Uang masani so kamagut paitar. Masoto masani pe ime pan wiyawi. Segla, Speaker. Kami Senator Perez. So more assignment we are yang kamatang kusunat lebih segisu riset payo on finance will man kita kamagit and gag joint on PWDC where we a bit pin we yaudanium kapuyu malan kopong about 1 million silu magday bang kamanata aban pagdarlang kabinaban kag kapatayan and project laut kan po and kag patusan ng submarine compact sector grant ay ikaraban kagpagawan kag joint them public work Namben kamu dah sunatan. limay siya gisu level nil reset pa yun kagkaryaman Kamu tahan kusunat namben may sa kisula banyari isip payo. Committee in PWTC and Pahrek Committee in Moni. Koros mautung kamaguto masani yay. Uang masani so kamagut faita. Miyata masani be. Masalar aktai bangkat dia nanu choose. Hamona tai bangkat dia nanu choose. Apo ki Committee in Moni me Speaker assign yang pukot-pukot, Committee in Moni me ban lead nantatok and kamutan kusunat riyaw masansaler. Koros mautung kamaguto masani yay. Uang masani so kamagut faitar o kamutan kusunat nambela may sa kisula banyari isip payo. We allow joint assignment on Committee in Moni o PWTC. Miyata iratoron. Kami Senator Net. A bit communication taken on Legislature ye nembe serawano lepenial resak payo sang President in Kadkadaur ni arala petoke wilamalam lapio meban wiya paitar Pohnpei ni April resak riau lel resak lemang at the Health Summit o team in summit wo ye better health for all eri puegi ay patawan kasanetier mi ban sumao nan wiko I mean wow itiata Vice Chairman and Committee in Roson Mao o emen yang and Pahrek we alam wo o okay pag na met kamakitiyo mo ipagkaryaman. Kailangan Senator Net may atrana kami yan itiata Chancellor ma-assign man o assign ng kami o sabol mo Committee in Health. Kubura mo ang kawit, may kakawit pa natin ang committee. Dahil may atrana usus ko po yung yatapan kids committee take at every young Pahrek kubura mo. May director kami. Point of information on kawit in Senator Ned. Ay, kami Senator. Wow, sabal ban kuburakan. Pergi Pahrek Committee in R&D ang korong-korongan nomination in Housing Authority. Ama karong-korong uyawunan week maban sumawo
korong-korongan kaktula. Te papasan. Kalangan. Kailangan miadya iratoror Sinurramuleti. masyala ray mo na iban po na sa miya pakair sang kamitikan. Speaker. Kami, Chairman Pahrek. Kalangan may speaker chungal wa sa bahal kamatin finance ban upen naglok riyaw o med imen bagi one chorus makakpadang ron badang bit resolution yu magtayban Kadkadaur FSM o bilpit ceiling cup me pan magid bagi kaway din kabina me patoyer pang kupurajail o ang kamungatan kosan natin moni kay kalangan. Tangan Chairman and Finance pakapakair ke Kulak Riau Morin Syawas Committee on Finance. Kami Chairman and Chair ko. Kalangan iwan ko pagkair na miya biar pagkair na patulan ng politin blog riyaw. Karena Chairman ko kaktor kuwi miya namani me pan kuwi miya witness me pan para to. Dibilanaan siya Washington Chairman Finance o ng korong-korong magagtura lang klok silu. Chairman Finance ipadrowan me duwan na yale di saan Chairman abang torak laklok silu Committee on Money o Committee on Chayan ko pan Kulak Riau Morin Syawas and Ranmont. Katseng mo klok e walak chain ko bancap o kataman ko ito to miya Kalau tamail kawan apa cara Legislature unsa. Pagmay takat ko siya mo sila ka ko itamit. Kalangan si Speaker. Kalangan ko programwi Chairman and Chayan ko po pakair and meeting machanchaler o kangong o Senator kan Chorus and makakian taweta Committee Riau machanchaler Committee and Chayan ko Finance. Kamu Senator Edward. Kalangan Speaker men pacuan pakairan Committee in R&T ma Sekak cuba nomor recession, ang mabit nominating housing authority. Lang. Jangan salamau pakair memia hokangong ong committee member and R&D. Sabul mamail meeting at Pwuhng morin session in Ranwood. Wasak sit non-chamber, non-conference one. Conference one. Kalangan. Kami Vice Speaker. Ipagi kailang katsan ang uyakpur mo itang kampikan ng tataw ko subject to call. Jangan salamau kamagit memia. Koros mautung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit paita rok taiban ran malit tisangan dan uyakupur o sabal pene subject to call.